Mfethu, yabona la ngifuna ukukuwonisha fana kithi. Yabona mfethu, ukuthatha ama-advice njengako TikTok kanje Facebook khona mfethu into ede uyazi akuwona wonke kufana nasempilweni, akuwona wonke ama-advice athi mekhulunywa aqondene nawo or adalelwe wena ukuthi wezwe. Amanye ngakhulunywa phambi kwakho eduze kwakho, but sometimes de ulivala indlebe yabo uvuleni ithi ngena iphumele. Akuyona yonke into eyokhulunywa eqondene nawe empilweni. Sometimes de uyifundisa ukuthi hayi awuphawuli noma yini noma kanjani. Lokho nje mfethu uqinisekise because bese ezinye izinto khona izinto ezikhulunywa mfethu uba uthi lento le angiyazi futhi angihlangene nayo. De uyifundisa kanjalo empilweni ukuthi le angaze ngidibane nayo, mhlawumbe ngisazodibana. Yabo or angiyazi mhlawumbe ngisazoyazi. Akuyona yonke mfethu into engawe oyiphathelene nawo ama-advice ayo odinga ukuwathatha empilweni. Lokho nje fanele ukuthi usazokubona. Khona mfethu izinto ukuthi mezenzeka ubone lezi zindala kunami yabo zindala. Mina ngiyintwana mase kuba khona ezinye futhi ezenzekayo umuntu uma ubheka ubone ukuthi hayi uyabona-ke lezi zincane. Into kanjalo kudala uhamba ucomment uhamba uphawula kuzona. Khona nje bese ama-advice ubona ukuthi lawa lezi zimo lezi awangidingi yabo. Uhloniphe futhi ukona udlule. Khona izinto ezithi meyikhulunywa ubhuti abadala ubone ukuthi yabona-ke le angakufika esigabeni sakhona ungaphawuli dlula fana kithi. Yabo uma uhamba ukhuluma uyoshawa yonke into thothi bingaqondene ngisho nawe masifike yakushaya. Umuntu onomqondo oqaqekile kuyoyizwa into engizama ukuyisho. Uma nje mfethu uzohamba uyifaka ngekhanda uzoba nenkinga fana kithi. Ozama nje mfethu ukuthi uyazi ukuthi ufunani and uyazi ukuthi yini eqondene nawe kuze moyaleka ungasheshi ugijima uzenza into engcono or ufuna ukuprove ukuthi wena uyazi. Lalela uthule mase uyabona ukuthi hayi lento la iqondene nami. Mhlawumbe ngelinye ilanga sofika isigaba sokuthi hayi isifika kumina yabo. Uyokhumbula ukuthi hayi khona sibani wazi kanje. Angabe ukuthi usuyakhumbula sewaphawula kubona ukuyena or waphawula kuyena lowo muntu okhuluma naye njengomuntu ongcono or umuntu ongcono kunaleso simo. Ezinye izinto fana kithi ziyadinga ukuthi hayi wazi ukuthi lezi ukukhulunywa kwazo akungifaki mina but ngizolalela ngizohlonipha ukuba khona kwami nomuntu oyikhulumayo yabo. Ethi meyikhuluma akudakali ukuthi uhambe uphawula kuyo yonke into, akudala uba usiyazi kuyo yonke into. Ezinye izinto ukungazi futhi kubalekile empilweni, kubalekile mfethu kulento le. Ngiyengibona lo mjitha mfethu mina yabo mfethu uKing Zosa ngifuna uqamba amanga. Lo mjitha mfethu yakhombisa ukuthi useyingane. Yabona mfethu mase kukhulunywa ngezinto yabo lo muntu mfethu useyingane ukukhuluma kwakhe endaka proud mfethu ngezinto angazinzi yabo. Mekukhulunywa nje ehle nabo lamajita amadala kuthiwa hayi ukuthi awukwenzi ubothi lo muntu lo mfethu lento le mina nginamahloni ngayo ukuthi hayi but yena mfethu proud. Ngifundile mfethu lamjitha mina empilweni ukuthi mfethu into mfethu khona abantu ozophila nabo uhlale nabo yabo bebe ngaphambili kwempilo. Uzothi mawufika uhlala nabo kuthiwa ukuthi awukwenzi yabo. Ukuthi mfethu into enziwa abantu awuyenzeni akusho ukuthi impilo yakho isimile, akusho ukuthi wena yabo kholela lokho kholela kuwena as long as impilo yakho iqhubeka yaphambili yabo. Ilento engiyifundile mina kuKing Zosa ukuthi lamjitha mfethu into yena ayaziyo uyakholelwa kuyona and uyayenza and iyamsebenzela yabo. Abantu abaningi mfethu bamhleka kuthiwa hayi kunje but yena uyazi ukuthi hayi mina into ukuthi nengiyenza yebo mfethu ukubona ukuthi yabona lento le kuthiwa kusho kumina ngabe nginamahloni mhlawumbe i-topic ngaba ngisaqhubeki nayo yabo. Abantu abaphumelela hapana empilweni banayo lento le ukuthi ama-past abo awekho mahle. Umuntu mekhuluma nge-past yakhe umbona ukuthi akekho proud but i-past yakhe isigxivizo sokuthi ebekhona la khona. Kuningi akwenzila ongekho kuhle yabo but manje use-great. Khona bethu abantu abavuli amakhampani but mekutshena ngomsebenzi ade wenza ubone ukuthi lento le mfethu iyihlazo yabo but inekhampani namhlanje. Ezinye izinto fana kithi ngeke zizenze umqondo kwabanye abantu but kuwena dingeke wazi ukuthi yabo mfethu uma unayo leyo vision ukuthi mina ngiyazi ukuthi ngifunani ngiyaphi. Abantu bazokuhleka vela ngoba uzophambana nabo bazothi bendleleni eyodwa wena ubushona li ngeke bekuthathe serious but mase ufikile bafana bakithi yabo mfethu uma usewumfana or usewumuntu omusha usafuna ukukhula usakhula ufuna ukufunda something
awuyibuki impilo kaZosi mase uyakubuka ukuthi loya muntu futhi singasho ukuthi awuthwele bethi izinto akuzona ezakhe kanjani kanjani, but futhi ekugcineni kwakho konke ziningi izinto lo muntu ayisacrifice-ayo ukuze ibe right. Lokho fethu asikuthi umuntu into enhle ngayo asisho saphila asiyibuki, but la mjitha fethu ziningi izinto ayisacrifice-ayo, ziningi izinto angazinzi ezenziwayo ezi-lifestyle manje kuze impilo yakho ubone ukuthi cause fethu uma uthatha ukubheka even nezinto ayigqokayo uyabona ukuthi lo muntu uziyabaleka iphathi yokusacrifice le. Yabona fethu umuntu ogqoka into ezodwa ebimali eyithola kube kukhona la hustlisha khona, lokho kusho ukuthi kukhona into ayenzayo ngale mali. Yabo fethu if uzothenga mhlawumbe amatika awu10 for sure amatika wethu awadluli ngaphansi kwe1000 obvious seku10000 lo umuntu ozogqoka obhaqa beAdidas ababodwa unyaka wonke. Yabona ukuthi lo muntu lo mhlawumbe obhaqa bamalini bawo 800 la, lo muntu mhlawumbe lo 9000 mhlawumbe 9200. Yabo ukuthi lo muntu obvious. Yabo empilweni bafana bekithi hayi ezinye izinto sesingasho ukuthi abantu bathwele in but ezinye izinto bana ba sacrifice abantu balambile fana abantu bagaba ngento eyodwa bakuthi isisu awusiboni isisu. Abantu bethu balambile la ngaphandle bagaba ngento eyodwa, ubona nje imizi imihle kanje bavumela indlala ukuthi hayi soyithoba silambe, isisu ngeke uzusibone. Awuboni ukuthi umuntu udlini, awuyiboni difference umuntu odla ipizza mase behamba endleleni nomuntu ade edla ingolweni. Yabo ayiboni umuntu ade ephuza umbhubhudlo nomuntu ade ephuza 100%. Yabo baningi abantu izinto abantu bethu bayibambile abantu kuze bebe nezinto ezibonakalayo. Yabo ziningi bethu izinto but thina ezinye ezazi ukuthi asiziboni thina ukuthi umuntu ume ustopishe kephi kuze ebe na something. Khona bethu abantu abayigqokela bethu la othi wena ngeke uze uthenge impahla yakho, ubone ngathi umuntu ophuwa but bahamba uthi ngezimoto la ngaphandle right futhi. Yabo bafana bakithi